kandi cyo tumanyisa ngo rugaha dini so hata muherwizoba emwe okubota bitebekanise ebimbe bikorgamu bana mwandu beyisiza mwegari mukuzika musajja mukuru eyavudde mu bulamu bw'enseno nanyini masomero ga Homis Darren birewe olupapula norwa Bukede akashishikirizoba then ani ndebaho Minister Rafael Magezi n'abajanga government ezemu okugoba abakolera ku ngudo. The last time we checked bakabazire ngu bemerezemu ngabo ko bani benda kureba ubushonshere cyo bakwasa kwa mbogaho. Now again here they are saying government intiyezemo kugoba abakolera ku ngudo so otakabo kine kiriye cyenyuma kandi ukashanga bakugarakaho. Then tureba former mayor ahabwa Kampala City Areas Rupago na bajanti aroja ba mafia n'abagagga bo mu Kampala barwanye nabo washanga abantu bakukiza sente ninga muri kwingana sa ninga mukuzire hamwe okuza kubategeka ncyacugumere wecho warumu nabagamba ho then obwa road mayor abunyuse n'ecuma mugongo kwatambulira agongo mazimana bihenda so papura n'urwa Bukede amakuru ago rwagareta ombwijire then bajanti avuga pichi sasura misolochi no kubuza kamisona wa URA imureba hwaha umwami musinguzi rushochi ibintu nabugarkam then okulonda kwa LC 1s and 2s hamwe na women councils of course parliament yisiza obumbi 5 mu mukaga biriyaha obumbi 5 mukaga nibobuje kwa mukoro mukaruru aka LC1 ninjangu mbere mwitebekanisa arana nemeruma minji iri kwebwa ahabwa karuraka so buza bakuru ba leaders bawaho one wasakwa involved in them or getting engaged or papra rwa Bukede harimo ebyemizano aha page zitwe za hamheru nabizo tinkwenda ngo oreberaho chonka naho basakwindro hiceyo orebe byemizano byemereye bita you keep yourself updated in all circles abantu bambagamba ni wotambuke yo kamba katantuma ngo kusaga or papra rwa shiringira 10 rutunje ejo kwano otunga ebiropogaho program ya system kechere muneje ndo misho kind of course ntuza kuba twine omujenyi no mushomesa no muzire omuchara charity ashabahebwa ntwenda turebe abana bitu hatubazo mucumburo ntubasa kuba keeping abata baba productive obundi tukabateraho emenemetarge emwe ya kubakuze abakonka bakaguma bara active obundi bataka gender risks ezindo obundi okashanga misho bagateka handi bakatunga ebizibu omucumu echo kiganire kiturabe twine echo ine kora guma TV yawe katizo mukamuno kache tuza kuba tugarika nawe mutakarga TV West. Chokubanza no kakasangu twine obstruction no banza wachimangu nicho cyaba twafuna twine obstruction konka tutakashire nawo hati ninza kurebera bubonero ki kumangweje basa kubera iki eri obstruction ko kutwareba rohe binte bukubaho kubanza no thinkinga kandi ndukuri aho kubaza tutagizire nyine kubuza inabo kujoka shangangwa kiri mu are stages zeye takabire kubi wambuza oherera yari kushohoza kugira ngo Dr. Mazere biro bishatu ntakushohoza okay kandi kushohoza embeho kunyamba
tati nembeho timperire kunyamba umanyangweje basakubera iki obstruction abona bija bari stable ojo ushanga nk'umuntu nakugira ngo rufitanye inde bibondo ndukora ki Nrizimba uvuye sire bikwijane bukomaho tubikuraba yo kuza hanze washanga ikirya higura umunonga yamara make naza kugira ngo rufita buri kintu kutayo kanintanaka abo kugira ngo kushikayo bishanga pressure mu nde yahigura kukire yahiguru bitera otanaka buri cyo watayokora ki ostanaka abandi nabakwija kabonera kakushira munongo umuntu nanaribwo munda babanza bamutwara hirwa rokwa hansi bamuhumbazi agira ngo Dr. Munda tine cyukora ki cyukinduka umuntu asigara nashasha umwana ngo abashaka ba forced kuba sedatinga so abone babine kwiruka bakijo muki umwirwaro ibindi ntujya tureba risk factors abamwe bazifuna twatumazire kubashemiza ngo arugire umwirwaro bamushemize tumwaka musibwire takasibwirwe ya developing aki obstruction so ko kugita ugira ngo eje basakubera iki obstruction kuba kwijo mwirwaro bamwe bane benda ngo umuteko mu ka TV konkanka mushaho no inekora decisions yego aka TV ine form zikalarebe nezitarakore iki nezikatararebe so biro kukira ntuntwenda x-ray ninge cyome cyo kwemerera bakatera ikishani cyahibondo so kutukuranzia chani tutugira nte amazimegero confirmed niki obstruction ubumwe mukora investigation zezindi kwenda kuchendeza risks ningo kumanya iki basize kugireta kugira nti mwaza kutahamu beno mumanya tuza kutahamu tuza kwihamuki ninga nce cya leta utakamara gatamu kuza koronda sawo kugira ngo abantu abone babatakurya nababine a lot of electrolyte imbalances ninge myonyo jabo nigita ku balancing aje aza kumutwara mu theater umunyo guta balance ngireje numbasa kumusigayo hatumbanza mwachebereshagama mwachebere bintu umuntu nakubuza ngo Dr. Kanumungira ngo tizukiriyo mu bondeshagama numwende yaje yego no kibero bwingi bushagama bwayine abo kugira ine kushemezwa yatajine babanza bamugaruza mushagama so wabo inabantu abayine nyikiriza ngo tuba kutwikiriza kutamushagama hina twishikana ito tukaremerura ushanga umuntu nagira ngo tinkuteka tebo ntabandize kutamuki shagama hina ufika shanga nicyetagisa twamara kakasangwe ibyo birije hatubona kuteka kutaho umuntu tukutwara mu theater tushara tuzamu orarona rutukushanga rwino buzubu tushara hananaha tugita side edge na side edge ejo pati yagati tukora ki mugihaho akashindo barataba rugufundo tugaruka cooperating nko kuri Rwanda operating rulingwa munongo ruraritu mutazinka munana so tuyawako kace tukubasa kufuna buki buzubu abona babineka obstruction akaho twashanga rwasisikire munonga kwenda kutereza hansi amuntu bateraho stroma tugira nti ahanso kubanza haterera tukuza kwikiriza kugumirwa wano shoza ninga mere kuraba yo kugira ntabe impacted abo kubantu tutakwinda ngo ibintu bisigare twigura aha emerebanisho horra injira no kirakora mu iraro shanga abantu reba inakashahwaha kakushohorra mu kigo kwenda kugira ngo okubwire abanze hatebekana hakira hatogira hiwashara emeresho horra speed ucheza ha himwe mushowize mugaruka muje muhe muhajoyininga na hari agaruka hakwataga hajoyininga hagitana exit ya hatu kujanga bashaho mu barahanga namazima TV wasine hinda wabarakiri nitwe on program
yasisimuka kandi of course turimo tugenda mu misho kusiyashaha ishatu zakasheshe ntukushaba ngo twegiteho ibo bundo wabo takatiro TV yawe bitwa kubona umuntu utambara wahicira duka yawe oryo mirimo yawe nabo toshemekwa no fera programmage cyo ine kora no kugenda ahasimi yawe okasacinga TV West Nehinda aha YouTube social media platforms zindi nka Facebook TV West Nehinda at TV West UG ejonebere exa Instagram ituturu bura hamwe hona tukwenda ngo osigare inyuma akasheshekeri zoba koko nabanagambire tuyino mujenyi no muzire no mushomesa tuna tugamba abana bitu aitugambira abana bamwe bashira mu cumuro abandi bari mu bija abukana bwe izo bari rakatano no official closing day ya tamu yo kubanza so hati tubino mu cumuro itonka bazire tubinire plan chi ntubasa tutakukuma abana bakaguma bari productive omucumuro tukubahereze mirimo itargemwe nemwe abukantumana yo redundancy tebonire abana bazo mucumuro wabarekaho tubine cokora aho kushanga umwe batandika kuteka teke bitashirire ninga bahendera bajiro mize ndije yakubasa kuteganisa amagaragabo muno mjenyi mbitu yahikiraha reka tumwakire aturamuseho tugumze mu misho na program ya sisimuka nyabona kwakira ubundi murundi nakira nyabo bari kunyakira abatwurikirize abakutureba muri rege muri rikurungi ugundi umurundi izina ryanjye ndi ashabahebwa Charite umushomesa umuhumuruza umuziri nashemerwa ugundi kwija kuganira n'abazire batahi banje ahantu muramwa bwitugurizo okutwakobasa guru mu bintu bibiri kurinda abana bitu kandi tukabareka bari productive ninga bakora ibintu kutaho value ahamagara gabo mwe ntwabashemererwa nabana bagira mu cyumuro mwija TV n'abazire mwija TV tushome tumanye kutwakoresa je cyumureki tukaraga yishomero turi safe tukagaruka muka turi safe tukagaruka tukisha tukagaruka yishomero turi safe exactly mwe nabamwe abinkumanya binji bagira mu cyumuro izobere yanyu mwazo ndebira abana bamashoma bagaruka muka olwakatano official bunu muzire naza kuba nabana atunga umwana we ati tonka bazire twaza kutanshira kayabuka cyumuro kucukika tujaro hanga wanje bagaruka kututeza umutwe mukitonka bazire tukabe tukora cyo gwato mu cyumuro ato muzira ine byinje byo gukora icyumuro nducara kukireba ngo ubwire bwo kuba free bwo bana kugira ubwire bwabo bakazana munonga bakabondinga na family akareba auntie akajeje museho kaka akabona ho mami bakagenda na family asande na numuzira muri arinzira umwana tabaci babije bamwe babarinzire akanyamba ho tukayombere bye bihimba bakatushoroma umwani ningo bundi na numwana wari najya atinje banatahampunje prep atinze kubyama ni misinga TikTok ubwana butono gwenda kuza kutemba mbiti by'amapera so abazire nabana babine plan zezibinire cyumuro konke cyumureki nubwire buri sensitive ahamagara gumwana abana ba level zone kurgaha wa baby class kutera kimwe na wa university konka ba university cyabo tikikashikire aha bwo kuba nubwo bwira umwana bwako ba exposed to danger no reba yishomera mbamba siba routine yimuko mukasheshe assembly assembly babahereza abashomesa aba expectations zizoba irizoba ntuza kushoma umwahangwe twakire bishop umwazi aba P6 baza kuza omukwinga akasirikabo ka cabbage ka agriculture tuze kwiruka so bagendera ha plan kitweta timetable kongomuka timetable jamaka ginji tugajine hati no shango umwana neze shaha ina kibyami uwabanza abandi kwimuka bwo turu kugira ngo abe nayimuka karayishomero hata yashitamiro aha TV kutari kugira ngo ashome program gejo bundi na wabarebe minyete mwe na nabato hata bakiraza TV zimwe hati ines kuba zina hakazano hata zibarya kazano nubakuratira bundi babuza maid harori yakuyahebere yaza kutasiori yakabata bakakuratira so babona ubwire bwabo bwo kuba redundant dadi na mami barai bakira kari 12 mami yaza mudara dadi yaza kukora so abana binizo baryona iryabo ubundi batine supervision kandi n'icumuro cyabo rero nabari kuza kwimukana shamukaga so ati icumuro cyo shanga cya exposing abana to danger yamani ukuba kuma ushanga kutakuza koroba ukuba kuma kurumwe ibyo mubiri physical
kugira ngo hatakagira kabakabakaho hariho ibyi emotions kugira ngo hatagira kabakabakaho na nebiri spiritual byingi so ecumuro umuzira ine kintu cyango cyo gukora so nchimaisa ni tonko makagitu twine kuteka ho timetable ninga routine yo kuratera no buturete ryo mu cumuro kiri very important ne baso butabanka yishomero kugira ngo mutere kidengo shazo kurya zaka mutere kidengo shazo kunabazaka konka abana abanje tubamanye za age yabo tumanye buryo mu kutwamutwariza abana mbakimye kwamba bine routine zitakushana ati twine abana bine tubatum classes zishatu hariho emyaka ninza kuba categorizinga kurigiro kuba kuzayishomero abuka twaza gamba cyumuro hariho emyaka eshatu kikamyaka mukaga abana bato mununga aba bari totally dependent amuzire ninga shike ya giver naho kuba no shanga nabanywa imyaka ina nakureta eshatu nakureta ngo musubure zipaze kushesha nangwa nobwe nakubuzore nagira ati mama nyenda kuza kushesha nanda ngo washaborsa ishomero no washaborsa kuza kushesha ati mama tari yo ke ya giver taro hati no bokushanga shitamye mu ntebe yayisheshe nako ishomero naza abagira please teacher may I go out abona kuza kushesha so na depending amuzire okumugambira no mutera unafuda gume nagire babamwe umujoti rya eat no bumumuriseho so shanga they are still very dependent abazire ejiniye myaka ikubera curious nibenda kumanya na exploring nabuze buzo ko kubotara ho answering nakibuzo murisa twara batach answering nibabye buzana no shanga nuko mbabihana no kushanga mbabihano bi obushuba umwana naraba hinba mutanaka bari yombe akati bine wo kubuza bari curious konka shi dadi we na emotoka ya dadi wanye yanyu we nagenda motoka witu nagenda piki cyana manyaka we mama wanje wawe ni mami wawe so nubandi bugenda ku discoveringa ibintu byinji kandi aha ryo bwo bwirene bwo bako bari exposed more bari delicate so ni vulnerable nibenda kuba protected no kushangira bagenda bashatu b'emyaka eshatu kutahamizi ukahurira ngo umuyago mwiziba wakandi ukaza kuja kumwenda yaruhama yanakugira ki yanaza kwate nyonga rwizi kuwa musiga ababina amaduka utukanze kuretera customer balance umucenge ariyo mu ruguto akata kumanya ngo basi kananka nereterwa naha ngo mutoka yagira ki yamutera so nibaba very vulnerable bakwenda a lot of protection abuko bwo ngo bwabo babutakagizira iki utakakuzira nangwa nico kureberana na ababiragiro mbajyangu watomera ababandi no buyako yemerera gati yo ruguto wamutomera umushango niyo kubagizira iki win ahabo kuba they are vulnerable no ba depend security yabo ne depending abantu abagizira iki ababari yarubaje ejo ni category imwe y'abana arabe imyaka mushanju kuzi 12 hataba nabari yo mbenda kuba mu independent no kushanga mbajyangu muze kumuronda kuyaza ingomborare wabohereza hizba nanda ngo wamjyangu atwara budo akadomora kamwe nanda tware 2 akoreke ngo hatagizere ki yaryo mwojo yaba ryo mwishiki no shanga nawe nukokwe nanda ngo ukore waje utiro koze kusimurenju wabo tamstopingire no shanga natsimura na TV aho kuba nanda koreka ngo nawo numukere nakora aha nanda kore mirimo nakoreka ngo natenya yetegereza tachirika baby nanda kwe provinga ngo aryo umwana mukuru kandi nabo abantu ubuntu babwina mani akantu koko kushanga umukana mbwe bakatuma za kwenda umwonya cyubaya kawo za kwenda buri energetic kandi buri swift umwana yatakwenda kuba so agamani nago ntbatwine gakoresa umuringo gwa konko kuturarebe nabo mbaba kine mucuri ka curiosity ukwenda kumanya nandamanya bwenci mama yina mabere dada tagine nabakibwine mu bwo buzo bwa bishaha bwenci twe tine motoka bari abagine konkente yitu kane baraka abwenci yabariya so nabambeta gumuzire ngwabeho answering ebizubuzo byabo ayishomera abana aba abashomesa mbaba bariho full time niba answering ebibuzo byabo ebikusingayo kandi nangwa kuko tukoza kutakuza ko open abana bingi nibabera munonga abashomesa open kusingo kubari ahabazire abo kwa bazire turi available tutukube emotionally tuturi close nabo so ati nanomka ntbatwine kuba close kugira ngo answering ebibuzo byabo bikureta curiosity group ya hamheru neya 13 kufika imyaka 20 abitweta teens age group very fragile abo kuba nabandi benda kuba nangwa science mbabeta ba young adults meaning bara young konka bara adults what does it mean brain zabo zika developing reje kugira ngo bateka tekeje munonge byinji konka umubiri gwabo bwinji
nugubana behaving nko gwa adults na ni emotion zabo na ubundi zibanze transitioning and to na nenteka izo barimureba kucoba kugirira abanyankore ngo mwana nakore mirundi myinshi erizo bareba yakura nyencha karoreba yabaki yabo muto so bo barya hagati tukagira ngo nabana abo kubano basa kumusigira abana barebera ningo gikore kurigiro kuyaba konka nyencha karore yakora decision atoro to kan decision yaje kambe ni manyambo yakora sonchi maisa ni twabaziro bundu kushanga ko muzira ine ko mu categories zo wagamba abari independent aba bari mu transitioning n'aba ba teenagers nchi maisa twine buri mwana twine kumukora approach ye buri atari gukora teenage tekora uri ari dependent ari abo kuba hata abantu bandi mbenda mu freedom kandi mbabari exposed dangers zabo nshaka ziri tiziri physical tokasiga mwana w'imyaka 17 ukagire ubwobo tenaza kwetema atamize ngako naza kuba mwiziba nebera accident konka hata bode risks zabo ziri emotional ziri psychological ziri na n'umitwari yateka ci yakoraci we nateka ata ninga yahurira ki bo mbakira kubine bahama ayine chama nabari ngasimu nkahe agire ngo wamuhereza message emutishure emotional kandi yo bamitoka agira ki gacimanya yateze kishanike yachipostinga Instagram abantu bemba commenting ona sheke kitwe ona shimazi mami yisho rimwe kana hango irinde kaniki haza kiriyo nikimwita konkiyo to kugira ki kandi takwija kugambira ati mami atabojo no bajya mu tindi beautiful abo kuba nakujya mu mbamba jangu bakuzire yet they are young so izo zone dangers na risks esine kumera mwabana kandi ziri emotional tinokora zimanye wabo tari close no mwana abantu bandi benda tubakibona abana benda tubakike munonga konkeje group abazire eyine bahama neyeshereka kandi netekateka ngo neyibasiza kumbe tekwebasiza ukabumba jangu bakuzire kandi nabato okay ekigano kitawono wishira atandikire umucumu anitoreba twine weeks ishateza kandi manyezi weeks ishatu twatazi kwasereje ubundi tubasa kuruzinga abana bitu ningagire bizibu ebyabahika hati kabarinda tutomucumureje we bari munonga okubarinda no murumo muhango na no kumesa no murumo no kimanye simu nyabusumu kugira ngo batagikwibaho ninga hatagira kaba kagibaho mu waso kasho umuntu ayine bicweka byinji byo kuma so echo kubanza tu abana nakigambire tuba supervising oba orebe ko umukasheshe yakora ki shahina yakora ki umwihangwe nakorata kwa kuzo mu kitanda nagura iryama konka bo kuba byama shanka munana zecuru baguma bagojeje ningana bimuka ncanje ndabazire tugire ki supervising abana bitu kora beno botarho umwana umusigire umuntu uw'ubujunanizibwa ikigambo w'ubujunanizibwa nyenda kukitera underline umuziro buno tutekwa gukora nkate ndhano konka no hayi no mwana wanje unamusigire abagamwa makagagizire abana bakuruho ayine myaka 18 konko mwana wo myaka 18 ayine ubujunanizibwa bukwingana hariho wo kumusigira utakatembere motoka wakaba yarabire yayambikire nangwa no mwaza ka stage okamushangaye ako yadinze ngo niwogire ki umwana atayine bujunanizibwa bwo kugira ngo umusigire batahibe inene case nawe nanda kugira uyasigirwa nubwo arabayine imyaka 18 so abantu turasigira abana bitu baye bari abantu bujunanizibwa kwara bari ishengazi ayine bujunanizibwa bwo kwingana ki kandi ikindi umwana no umusigira kurigirira sex ye abana babiki bara delicate tutafa kufa kuba kwata ukabusigira just anyone utanagenda rero kagambira muri isa utazugume no ndebera abana nabasiga katuni atobwe no umuntu nabatine ki bujunanizibwa yareba ngo umwana w'imyaka 3 kwiyaza kumubushira akoze ningano za kwijo shange bahiri kwara bari atekere nasike mbuga izambu mbasika umwana w'imyaka 3 arahe kwara bashitamyara bashugwasigiri kwaragwe mutakusya so wamusigira muntu ntwenda supervision umwana nabana bazana bine bidoro byabo nabana benda supervision no basa tukugeta control n'ibintu bibiri supervision na control ogumene oreba bazana ki nibagamba bigambo ki nibazana bzano ki kandi nazana nabahi abo kubana community umwana warwo mwishomero x ondije yarwo murya wayi umwa baryo mu boarding abandi baryo mude mbihayo twinji so hato ijo shanga uwiho two boarding oturiyo
ayo naje natusiga babarankahi omude kandi ubu ntaro inshonga bwo cyo mwana wa P6 yanjye ngo ataza nkahi tinkuza kujya ngo amashomero ga boarding ni mabi abo kubana n'abade nabo mbabu meeting abana in case. What do I mean? Buri ka no kwekuza abana babo ikabateka mu values. So atko kubareka bakamitinga freely ota supervising mbazana bata aho no kushanga bwana buto kijo wawe kakazana nakana kawatereka tuzane bya mama oza kushango yishanga besherekire nkayi umta inyuma yatanga kandi twagira ngo bari curious ningo bundo inabana babishiki hati babota yisa kojo nibenda kumanya habwenki mbirwo gutakushana no gwaki so nibandi benda obo kuba supervisinga uriya yanabuze cyubuzo o intervening ogireki ukigarikemo wasensinga imico fishe iri kuza kuridinga to imico mbi ato interrupting which addressing tindio ninjangu tube abantu be selfish tubinga abandi abantu umakagitu akonka tuba supervising nangwa it is very fine wabo ina mwana wa neighbor wareba ine mico takwikirizana ne yawe you are free kumujoti omwana ogu abanza agumumuka kandi tubinga abakozishi ukareba ngo tocyumbasa yaza kugira imico mbi so umuringo gu respectful wareba umuziriwe nabasa kuciyamba twajya na community yona ne yamba ku keeping abana safe no basaganya na nyina w'umwana umuje twonke imico inareba ine tipuna argaho yazo mu fridge yibaye kineki edere mu rokumira yamba gumwana waramutarayikirizane atoci ejo approach ne kora aba teenagers abo kuja bona bo binashonga zabo twarateka teke ngo abaso controlling ko muzire kashumanya tikine nshonga ishomero tuba controlling kandi tine kiba kutukora aha bokuba arehebera jiro ebitukuratira ishomero omukano basa kwa bitahandike twatwa kigambire konka hekezo kushangana bamanyango mwana wo mu 12 takubarya hero ukashangana bamanyango omwoje omwiki nakorebi ninga shabojo bakorebi ningo mukati tukoreki umuntu tutumugamba to kubasa kurwa ukagiro ukagamba nkizino tukahona no notekwa kutaho ka mister respectful so to control ni principles eziburka iri kugira ki kurata abana mumanyengo muziri yana kubuza ati no ruga heze shaha etariyo na controlling na is responsible for you nanda amanye orahi ni mukumuzara abana muraba controlling ninga not control muraba supervising okay oyiro supervision ekinde kitwakwasa kora kugira ngo aba bana tubarinde niki ekindi no kuba keeping from kubarinda kugira ngo batakwaho kabi akarfizgo ninga mibiri yabo abana batoto atwakirebere goro is very open eri tukutaha tukadebikamo umwana weshatu agendena n'abakuru abi 15 kugira ngo yagwa muri bamwihamu eco ni kimwe ekindi tubakipi bareke kuza ohihindana nana ebintu kuba siho uburabe nkemerro emhoro mujibike hare mamikoro benodika emisyo gite hare nangwa koro ine no mwana arukira kukolesa sumunonga nayo giteka password nayo je ni security nkuko kurano kwa tumse ngutashara umwana nese muno gita password kugira ngo itagira ki itaba disrupting so umubika abana tuba keeping bari safe by tukuba hatagira kabaka bahikaho abana batakushana mbahikaho bibwingi ubaza kushenya bariyo no bashenya bagenda abana b'imyaka mushanje 8 bariyo mu kibira hagati y'ikibira mbatembe miti iwo security yabo noza kugensha waringota orarumwe umushega no ishaka bano umureba ahobwe kandi noge toje tumutakaza kushenya reka ababaza kushora umumana babanze bije mugende hamwe so tuba keeping from physical harm abikembere yabo kwekozurwe mba keeping safe from nka physical sexual harassment bataka bakora ho oburaga abashija ninga shaboja bitwine nkayi umushu ninkira ko bani kigamba ntine shoni abana mba keeping safe even from their brothers rebuka ngo interaction ya brother na sister erikirini otakaya assuminga healthy otakaya assuminga abojo bahe kitashenge cyabo nabico bahe cyabo oba supervising tukire kuvugana tukahure enshonga okushanga umwana yasyaho munyanyo burabe rero ba mami na badadi ntwesiga munonga bakazini abo kiri too much babahire nenda so nkana kigambira hangu ntufuhira abashija umwanya gwo kufuhira abana so abazire na nyenda kubashaba ngo abana bafuhire abo kwa n'umuringo gwo kugira ki kubarinda attention tujihari bishena banyina tugitaha abana bitkoreba ngo tubashikwaho akabi akarfizo especially abatakegire kwesharamu nabitara kuzire kurizemba manya kugamba no
Okay, ati twareba okutwakubasa kubarinda kandi twatugambe cyo kuba making abaguma bari active na productive mu makagite cyo tukachikora ututa. Aha nacyo nituchikora kurigirira aha myaka wowe myaka ebiri ko kuba productive eshatu tukukushana no kwa 12 so ati okuba productive kucha mnongeje